Murandi jwa damu ya Baisigirere rintere cha kibiri chani juonekete gutemanta nyuma ya ruji rwa damu ije kurikana na gutiga thara inene bakiaria karibantere yu nibonanite kurega kwaniro ko bakiwa kigina kira kiathurirwe ngugeje ni gikingi mono aranandi bakorota thirikari county ya Meru ira bakuga nionje ne Murandi jojo bakiwa kinya barabara ni chinganite ni ruji rureru kuma damu neje. Mwandiki wetu wa Ntito Kevin Kimathi na ariungite guntu guko na nago twa ripoti jikinya. Yui Murandi wa Baisikiri ndamu wa dini ya kiurecia bori wa kigina kia thirikari kia milioni 49 rungu rwa thirikari ya kaunti ya Meru yura yuetekire burukire aturi nyuma yo kwamberu gavana Kawira akiutata mataro ya karibantura iji gwere ritiaza ingoge ndoku bururu nonto rea gavana yajeta kurunji ndamu eje atwirire amitengerete 49 million na ke million 49 kinyeza antije kodije masabu ndamweje kayegeria kete kayenji kwegera teri kwou itwamwirire ngavana utenguge enjageri tiaja na itweraga mtoro engineer othitha iaja that area riri kwenda kuthwa ririthitwe na ri manage boega in engineer kwerwa boega area je na tekari nonto miundera inara tirira yonde ri serutira ijaga gatonya naja na kinya batu kinya ri tutaka tukona mantu jaja ule yakari ito kuona ndamu eje feasibility stand ya tathithirwe boega nonto akari bantu leje batukuona barabara Parto batu diorokete aja nonto Lake Baisigiri aja idiorokeri ibarabara amweje nande netwekete risk kire batwe kabenya renge karora yakari kinyanda adigara governor kime commission yakigora ngugitie njaga aja uju tayari nirambirire kureta risk nirende njere nyana batakumba gwita skuru roje rwatigirwe ngite babwite kiriare roje ruritonya rukiumaraga jore okuona nande so mwanka nande batwe itwigetwe kabisa ngweka abete ngiri toburu utewomba kuwaste a lot of millions aja ugita ngugi ya kuthukia nkuru kia ura gwakari no tukataka nande nyume kwa aja uju no kuona njira ira yatigiria ntu gwita nayo nira twikira another damu yongo ore itengugi aja uju ikarija akaiti muntu ochitanaga ngugi so batu tuthuri mono na mwanka thaini ontukuniga wa kithima kini watikire aturi irinya riu rina atari nene non defense engineer ora wakanda tutije ikirie fence yo ona inyangetie yekiria aja uju netire tutiji na bietire kwa ndauga antore gutwirwo ntaira nontu ana ne obakurukira bagita skuru gakanda primary kwe kuchora gukathithwa ni kenda gukaingwa kwa turindienda gavana atwire boega ne ata engineer bathite na engineer aja nonto kethera imbecha bendete akikure 49 million nonto area riri barabara uri thiurukite ne bati kweja kwithura kumeraia antu bara bonde baina aja ne kenda mirigo yao na ande twitete kulima twitete ainto bietete kuma abietete gukethwa tukoria antu bantu rejiri bakaumiri into atea nyuma ya kwaja ni barabara withiurukite ito serve dams tongo tuthire tuyurukite barabara antu bantu reje ni monka nandi batina barabara kwa ito kwenda kumenya ni ate antu baba antu reje bakauma ntureje bendi into biao oni vari wothirikari nejete eje ategenda minjire thithikite no ndo bwanga avions ira ndira thithite ndatumira mbeca ikwache biako ibiretire nkano ciakwa niretire kwou ntamerete mi Kawira yewo temebera ewo kamerea na kira gotoma ngogweta ogwe arambati gwethange wata engineer koretherwo ore aja uju egitare onthe kwou I suspect nya ugo ari engineer na yogo ore contractor kwa yuanga andama na ni ontukunjo wa kithima kintereji buru gavana Kawira iwenyange bwa kigina kia thirikari na kanitwe ni aturi bantereji iromba riona baimu mukana yo Maria wenyange brabo titana mbere kuthithu irwa kithima kinji ntere ikyutatawe ndibu million 49 tutochiona ke Baisigiri ndam kou inkoria kinya senator wetu bwana Kathuri Murungi nonto no oversight ne jaza uju atagenda mweje one kutenguge diao na million 49 batu tule akali tutochiona secondary nkaromba ngavana Kawira nanyi kanywa ke mwashimiwa wetu Ndendikiri Mugambi Murwithania amwekira maigone Ndendikiri Mugambi Murwithania nwe nkoro yetu ya buri kuringana ngugire aitete na Kawira mwanga sango nda gukwira uju
angwenda gugwashua uju you will compensate me nkano chako iriretere na ikwache biako bira kukire mundene biwo kandea tari nshweta wakiri na tukutane koti no tungugira waitere aja uju waitere ngwe na tugikwiraga batu turakariba area na itujura area ikaraga na itujura area bati kuthurwe kari twakona ndamu bati kuthithwa lakini nago no ntuno chietherio kamata manto jonthe igwa contractor igwa engineer igwa supervisor igwa mweja ni otenda no ntu inda kuonera aja uju na twakwira na bamwe betu abachoka wabera bati gwita ngogeri to ne antu professionals nkiripotera weru weekend kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi.